October ninga thole niya niya INP mizo channel clear tu te inzain chi bai kan bu ka cheu dam taka inom theu kan bei seye Myanmaram boy chanchin kal zel kan clear ho le anga voina chanchin langsar zual kan ngai thale don nia October nili nizan khan terrorist council sipai sual te chunga pathian in thremna alek chuak ni om taka moyin thila om vele a chu chu anral thuam liana an ka tak biak in bula an accident khani kan puan to ang khan July le August thla chung khan terrorist sipai te chuan kan pelet khopui chunga ral thuam lian an kap na sahleya kan pelet baptist biak in po an kap chetel ve ni nimin tlai khan terrorist sipai te chuan an ti thin dan pa nga yin duty nei turin anin khal chuak le ta a nimin tlai chu an ka chiat tak baptist biak in nai lama an kala Masian ka chiat tak biak in mazon taka an motor chu chesualin amuna terrorist sipai pakhat aboral ngala midang panga in hliam an tuar bok ha kha khopuya po September ni somni le paruka tanga nimin pia October ni thum thleng niriat chung khan mi somriat le pasari zet man an ni to a atlem lo hle ni chung zinga mi somli le panga zet chu an chuak vele maya pastor tenan soipuya thilom zia soya andil sakawanga chuak te then khat chu chutiang po tulem lova chuak le maite an ni hloma then khat chu poisa tam tak choya chuak te an ni bok October nili nimin tlai khan kalimi watanga chim lamakal chuak ta sipai motor som te chu pan put leipela bom then fai turan neya wangin an chola chutia an chol lai chuan PDF lamin boman lo kam sa antipuak ta a anin kap zui boka nimin tlaya anin ka na chuan terrorist lammi pakwa an thinge ya hliam tuar po an tam hle a PDF lama chuan thi le hliam tuar an om lo ti kale PDF te chuan voin khan an soyani October nili nimin khan Makui region Yinan Chong township huam chunga yuatit venglal chu silayin voini an kapa Makui damdoi ina tuna hian in enkolmek nia soyani hetianga venglal an ka awang hian terrorist lam chuan intin an dapa mi pahni an man report petu tong kam hian tunlai Myanmar mi pui tam tak ril ruati lang chiang viau ome voyenge mozat warning an petoa mase venglal tho hi abang du chuang mi lova chuwanga kap ta chu an ni bera vandoi thak takin athi talovani atiani mongyua khopuya October ninga tukin khan dalan throl taknia an veng in an ngai ong su an ti chu ka hlum ani thu PDF South mongyua lam chuan an soi Mandalay khopuya chuan tukindar sari le minute somli khan mit nge railway office a thok tu pakhat usan tun miang anti CDM siama chol ta chu ka hlum ani ve thung a bazar honglam voithum an lo ka pa damdoi in a thlen nuwa athita ni ti hian sipai lam tang nia ngai chu mi puilamin an da tha a sarkar na thok du lo CDM siama sipai terrorist noya sarkar na thok du lo then khat point than tok boka aral muang lo vel vekani tanlin PDF lamin an soidan chuan October ninga tukindar riat khan rengun khopui tanlin township a terrorist check gate pakhata remote control manga ankam bom antipuaka terrorist sipai pakhata thia pani dangin hliam na tak an tuarani nimin lama tang khan tanlin township ong chenta lama an duty ya tukin lama mi pakhat an chan ngalani KNU laminan soidan chuan September thlachung khan terrorist sipai tenen voice ni le somruk le panga zet anin kapa thakhat chung khan terrorist sipai mi zani somthum le pali anthia zani le somruk aya tamin hliaman turani anti nimin October nili tuk po khan terrorist sipai te zinga sual zual berangai tatma somsari le pasari na anti te chuan KNU sipai kap turin anom na lam an pana chu KNU lam chuan lo bein nimin tu khan anin do na sahleya sipai battalion zinga sual zual bernia ngai tatma somsari le pasari na terrorist sipai mi som pariat an thi ti voin lama chanchin riat chian anele taboka
hliam tur pon tam le hle ni in an soi anin do na Mutro district hi KNU KNLA Brigade 5 ram chan chunga ni tin nimin tu khan Phapun district huam chunga kama mong khwa atanga Phapun lampanakal terrorist sipaite khamaya zalile parukna te chuan wi mung khodaya KNLA bomkam anra puwa wangin pahni anthia midang pathumin hliam an tur bokani chotia boman ra puwa thi le hliaman om nu chuan wi mung khwa lut zelin KNLA sipai om chuang lo ma se silayan kap na sahleya chen na in an kap chena sale hle ni in Karen human rights lam chuan an soya hliam tuarte damdoi ina kalpui turin uwin mi nan ti chu an hruaya khwa an pel chia van doi thak takin boma puak lea uwin min chuan hliam tuar vele tathungani terrorist ten kho chungan ka chiama wangin in then khat apopa bong pakhat an ka phlum tin voin khan Karen state cha in sikchi township chi yua anti khobul loka terrorist sipai tele KNLA sipai te anin kap boka chuta chuan terrorist lammi pahni an thile bok Karen ni lamaral tlan mang ang tak tak te tan Free Burma Rangers an che chuak ta a alom om hle mai an ni hian Karen ni ram chungaral tlan mang ang tak tak te tlo chuakin an mamo eile in le an silpuan turte an pe ani hetianga an wat chhuah na lama hian Good Life Club ti ming vo in ral tlan te hnem na le fuina an nei bok ral tlan te zinga hian damlo anom vezela chung mi te po an du angin damdoi pe vek theilo ma se an thei ang to ka an tran pui thu an soyani Karen ni state Dimosu township huam chunga manni lamkhan Karen ni GZ te chuan terrorist lama mi poimo deuh mai Deputy Sergeant Tengzo anti anlo man to a an tha ngeyarin om viu na a sipairil ruthiang takpuin human rights paljut mi alova thataka an enkol thu voin khan an soyani Kachin state chwa lam Mumau township nonglai khwa tukindar ko vel khan KIA nam sipai tele terrorist sipai te anin kap na sahle ni in muna om te chuan an soya an chanchin chip chiar ala hriat hlei thei meu lova menong hlana sipai te chu KIA nam sipai te do turin an kal chuaka chu kong laka KIA lam hian bom nen an lo lam bunta anin do ta ni he thu hi chonu lama Kachin news media in update asoidan chuan terrorist motor panga an bom chevik atia terrorist lam chuan motor chhia hi pathum angin an soi ve thung terrorist lama tangin thi le hliaman om teu thu asoya azatero asoi thei chuang ri bik lovani Sakain region huam chung hi aboi hlea ma se zoin PDF lampon nget zela tuna chuan venglal thopon ngam to lo hlom terrorist council hian aveng him thei tak tak don lo ni in an threhlom te ponianga kata township huam chunga venglal som pahni z point arualin nimin khan ban na an lo the lutani kata khopuya hian veng then som chumi noya venglal somli z an oma chung zinga som pahni chu an bang ta phota midang som thumlai po hi an bang vele mai don ni in an soipok tuna hian Sakain le Makui region lama te Chin state le Kachin lama te Karen ni state lama te hian sipai terrorist council in arwat venglal an ban tak zelawangin ram in sarkar na bulthut VC ro rel na a om thei to lo ati thei to mai ome Three chain PDF lamin an soidan chuan October nili ni zandar som vel khan kan ni police kem chu an hal chiat sak le ta phot mai tuna hian Three chain township huam chunga hi chuan venglal anom to manglo anin nuk dok de vek to bokani Three chain khopuya hian zandar riat chin chu mipui tu ma pon chuak lo turin September ni somni le palia tang to khan PDF lam hian an ngen to an ngen na ngai poimo lo oil phur motor po ni zan khan an bom zui to ni civil mian nia warning pe an nia wangin mi hring thi le hliamero an omlo ti an soibok Makui region Kanko township chuan bat khua piuso ti polten October ninga tukin khan inruk an hal kang vele ani
khochunga PDF an anti awangin piusoti pol mi som ni velan luta silai an kapa in an halbok miau khayan khwale hantawati kholama po piusoti le terrorist sipai te inkop an lua silayan pong ka awangin khomi te churam lama an tlan le hlomani October ni khan thelo khuwa an lo hal towa kan ko township huam chunga hian kho hala tam ta khop mai khosom chuang zetami te chu mani khuwa chu sanin ram noya hunan mangme kani online at hle nimina kan soita sipai rual kan ko kongzo en kalimiu laman pan me kan ti kha voina kan ko an thleng felta RPG le teng tenen motor somnga zet an thok chua kani terrorist ho hian Sakain region le Makui region lam Chin state lam nen than tho bel zela Sakain region huam chunga hian Kalimiu township Pale township te hi aboi zuala Makui region a hi chuan Chau Tru le Yo township lam hi an boi zual le bok Chin state lam pola boi zel terrorist lam chuan Chin state chim lama matupi khopuya teng le helicopter da an tum hial ni inan soya kilometer somnga lai mai kap thei bom ka na dan tumbok ni inan soi sipai lam thuru ka put chuak niom takin voin khan media lama thua thanga Sakain Makui le Chin state te hi sipai terrorist council chuan nasale zualan noratum niom takani lieutenant general tan hlai na kai hroina in heng region le state te hi October ni ko chho vela tang khian terrorist lamin ngor le zualan noran tum ni in thua thang velani terrorist sipai chunga omve pakhat chuan ti hian soya lieutenant general tan hlaina kai hruain October ni khan meeting an nei fel vekto tuna sipai lal lo omsa te hi khoilama ngen son don chu ka rebik lova heng region tele state lama sipai te hian an tuar na salutuka be puithla kan tumani ome ti in a soini takin Myanmar Press Photo Agency chuan voin khan soyani PDF do turin ral thuam le motor po an thon chuak vekto ni inan soya hei hi adik chuan tuna kan soita kan kolama motor enge moza thleng te po kha ani mai theyani tuna kan soi Lieutenant General Tan Hlai na hi North Eastern Commander lo thok to thin promotion amu nuwa Lieutenant General nita Myanmar Police Force Chief na chel kop tu ania a theu neu lem lo fiu mai theyani ti hian thlanga chung in ka hai ti te chu han soi tak ma se an zepa ngai cho in man la zel thova hanrin ngam chi hin ni lo hrimani nepi do khopuya press release an siam lai khan sipai council lama thu puang tu zomin tu na chuan NUG challenge zongin ti hian thu soya NUG le NLD ho in khosak du dan le in thil ti du dan hi ne na chan na tur ne in ngai chuan no pang te heng PDF te in chal ho hi fui por chiam angai hle nem in ngam tak ani chuan nangma ni khalo pen chuak mai ro atia hemi chungchang hi NUG lampoin an chang tawat maya an chang dang ne hle ni na lang NUG lama Minister of Human Rights Uong Miu Min chuan ti hian a chang ani keini chu huai sen cho in mi pui lama mi pui tenen kan tang hova kan man ro nei chu huai sen na dik be se na le rin na huai sen hi ni mai riam rele ral thuam ni lovin dik na ma chon ngam turin in pen chuak ngam tak takem ti hi zona kan siam du ve ni in chet dan rong tak le in thil ti sual zong a hian ro rel na ma min khing ngam tak angem dik na ro rel na ma ding turin keini chu kan man rengani ati ani khovela politician zong in an soi vek sangkhat zakwa somriat le pariat kumatanga tun thlenga minong hlana terrorist council ala nun theina chan pakhat chu petrol le gas heni ti hini thina tuna hian CDM siam tu tele PDF tenen mi pui tang khomin an beivut vuta adu ang chuan thila ti thei to lo ma se tlusoprop lovin tun thleng hian ala ding tang ania hetia ala din ngar thei chan po a petrol le gas mana tangin ani Myanmar ma petroleum le gas lama investment siam tu langsar tak te zinga pakhat chu US company Chevron hini a Chevron hian total PTT le MOGE anti terrorist kut noya ram chung company rang tene na thok hovin leyan ver tluka
petrol le gas an hip chur rengani sangkhat zakwa somriat le pariat nulama terrorist sipai council summu zong zinga za som sari lai mai chu heng sum do na atanga mu te hinia a hlok ema wang hian Chevron company phei hi chuan US in sipai council sanction lo tur zongin tun ma tang khan ma la ve charani April thalam dai to akhan Oregon lama tanga Democrat palai Jeff Merkley le Florida atanga Republican palai Marco Rubio te chuan in thurwalin Myanmar sanction chungchang abikin Myanmar Oil and Gas Enterprises MOGE rek tur thu pu Biden an an lo khen to a ma se tun thlengin helam malak na hi akal muang po nilovin malak na ala om lo hrimani pu Biden hian sipai council rek na thil dang tangkai nep deuh zok le mipui nan tor pha zok hi asiam nual to a apoimo ber petroleum lama rek na tun thlenga ala kalpui theilo hian ngai tu atitam du viawani Chevron hian an ne ruani mayangem ti ti angai tu maya oldon takhop mai hetianga angoi vung ta ka wangin khovel mun ranga oil company te chu intel tualin diklo taka thunei na pong lak tu sipai council nena oil man suman chung rui thin ti top turin online campaign an beita vut maya President Biden hian ma na nge to se tia tool tia piangin mingan saina President Biden hi an thonani tuna po hian Myanmar mi puite laina tak tu te tan Biden hian he thua hian ma la ro se ti indu chuan mingal sign thei ringa telve tura som inni boke sipain thu nei na pong lak nu ram chung mun tina PDF sipayan din sup nuwa mason chak ber mai chu Karenni National Defense Force KNDF hi an ninge yang anni hi andin tir khachuan tual cher silai pasari chia an kol nin an soya sipain civil mi te chunga nun ron an chhuat tok fang me ni kwa a andin khani Karenni PDF te hi nepi do sian ram mun sang paku tlang tluana mi te le Southern Command noya PDF pol dang te nen an thok ho boka an poimo in ma po an son chak le a an thoma na thei khop maya minong lai na po hian a be na sa hle ni chuti lai chuan tukuli ulbun le .22 an ti chi silai tlema zong chuan M16 rifle pasari nen chung te chu an nei chuna ni maya chutianga bultan ni ma se tuna chuan PDF sipai sang sari chuang an omto ani tun naya indona te khan an che pui thei khop maya tuna andin hmuna chuan an sipai nei tamto dana te an silai nei thatto dana te hian an om ta hle ati theya hei hi engwang nge ni ramathat an du tak na wang ati lo theilofa an chuan om hle ni chin mi te om na lam CNA CNF te CDF te le kali ka bo phai tluana mi te ne na han khai khin chuan ram chunga cheng theu ram kan mangai dan hi a in len hlei dewem o ti ril ruwa alo langa kan du tho thuwa le kan o thu kan an soi kai ta zelani chu ole tun tumata na Myanmar lam chanchin langsar zual kan an ti chua the chu khati zong kha ani a clear tu ten atop thlenga min clear sakawangin in za chunga kan lo me